A mislim, bit će do sad najbitnija utakmica za nas, za cijeli klub. Će jako teška utakmica, ali i kao do sada Igor Bišćan je nas dobro pripremao za ovu utakmicu i bit ćemo spremni da sve damo od sebe i da izvučemo dobar rezultat. 4 puta skuplja momčad od vas, imate li tremu, očekujete li ipak da ste mogli biti bolji? Znate, mislim da to ne znači ništa. Na terenu ćemo vidjeti koliko i oni vrijede, koliko mi vrijedimo. Mislim da mi imamo jako dobru kvalitetu u ekipi, da mi možemo izboriti dobar rezultat i mislim da će tako biti sutra u Gentu. Oni imaju jake pojedince. Da, i mi imamo, zato ne bojimo se, mislim, moramo biti fokusirani, koncentrirani da smo spremni se braniti i poslije kao i o Aberdinu, mislim, kad dođemo do naše situacije da iskoristimo ove situacije. Pa sigurno da nas čeka jedna tvrda i teška utakmica, ali vjerujem da su naši momci spremni i da ćemo dati sve od sebe da napravimo šta bolje rezultate. Jeste li vi spremni? Pa jesam. Ali sigurno će biti tvrda utakmica, pogledali smo i dobro, imaju dobre pojedince, ali kažem, ja vjerujem svoje dečke i vjerujem da možemo napraviti dobar rezultat.